Starleta je jasno se izjasnila o navodnoj aferi, a nije preskočila ni da se obrati pevačici i bivšoj Tošićevoj supruzi. Bivša učesnica realitija Elita i zadruge Maja Marinković svojevremeno je progovorila o navodnom odnosu sa bivšim fudbalerom Duškom Tošićem. Marinkovićeva je tada iskoristila priliku da istakne koliko se divi i poštuje bivšu Tošićevu suprugu Jelenu Karleušu. Ma to su gluposti, to je Uroš Stanić plasirao laž. JK je najveća zvezda, a ovo ne bih komentarisala jer je čista glupost, bila je kratka i jasna Marinkovićeva. Inače, Maja Marinković je jedna od rijetkih reality zvezda koja je Karleušu pratila na Instagramu, dok je još uvijek imala ovu društvenu mrežu. Što posebno ceni kod Jelene, a i kakav odnos je imala sa Duškom, mogli ste čuti u nekim od prethodnih klipova.